Happy New Year 2026. Wirigiro bwako ni ati mwaka jwaku nwambiritie bwega igitenere turikite kwithia twitonya mwakene jungi na mubango nijo ankatha cietu itucokerete na mubango je tuyambera mwakene ju tonete twithe tukiambiria na ana betu ni untu igitenere twithete twi na ana twakara na bokuma mweri jwe 10 mwanka December twabacokia skuru January twithirite twicokia na no twitite na mbere kwithia twicokiana tukambiria na ndi kwithia tugikiana university. Congratulations kire ana betu bonde bethirite bathithite bwega kimagereni jara jarikite kwithia jakiumira na tukubuga ibwega ni untu bwaku gwa mwekuru nkatha na ni untu bwaku gwe akuru betu na ntarume na mtu onde raona gipindi kike mubango jo nkatha cietu ibo butigirite ati untu bobu gwita na mbere kwithira bwikarika na niketo mi mubango ni jo nkatha cietu tushwanite na mwekuru mwe ore wijikene tanjeni wa mburugo kuma Nterecia Kioru kwithira agitutariria ni onire kwagirite thire akiaraniria na anabari gutigira ati anabari bati kwithira bakiura muno kwithira beketha majani kwithira betonyana na mantu jangi na gutigira ati ruthene ejukiana akabeka ndene nja yawe agakarania abo akabaitana nuntu engwethirite ari mwarimu na nande gitenere twithira mbirite program ingi njeru ya kwithira ejukia twana twetu tuiji kwithira kinyabongo ati bakethira bakiona kithomo kiria kiagirite no enkatha yako era nkwambirie nayo mwakene jo 2026. Karibu sana my sister and my mom. Happy New Year. Happy New Year Makena. Happy New Year to you. Yes. Abare mwaka mweru. Mwaka mweru jo mwega mwathani natukarite bwega na atutongeria atukwira antu ba meru Happy New Year. Nima. Na mwakene muthiru. Orari mwarimu na bandu ejo mwarimu. Ndi mwarimu. Arimo bukarite njami ndo bumenya gucoka skuru tukumenya tugucoka nontu batwi twithira turi arimu igita rionde. Yes. Rutha rwaku ruithirite rukagia ati rutha rwakwa irura bui ndirari njaizi yakwa na ari bakwa baria ndambiririe kumenta no turari abo nontu gikeno giakwa ndi Jane ikwithirwa ana baba bari bakare bwega bethiro be antu bagutegemea ruju na nkuruki bethiro be na responsibility ya maisha jao baikarie kinya ya Murungu akibakaragia bethiro ibakumenya ibo bawo Makena. Mubango jo ambirire rinkurikana 2019 mubango jo nkatha cietu twakujungirite twakwithiria na ari baba ingi njeji ana baba akinyire na ana withirite ukithithia atia na gitarire wambiririe kana wambiritie ndambiririe 2019 na mubango jo ndambiririe after onde gwita kurungamira kigerio maternity ndeja ndakaranthi guru ndona uria ari baguru sibitari maternity ara to ekuruba ejairwa twane na ndona ari bakwambiria kuija kwe wana inyaba primary na inyaba secondary so ndiraigwa kiao na ndategora baku strain na baku struggle negitari wiri ari corona ko ibakarite nja for a long time na ndirio ndaeshiririe kwambiria mubango jo ndireja ndirauga muntu ambairia kwao nja ndire extend ndireta south ment ndirajukia bamwe from south bangi ndirajukia kuma charia bakejaga twice a week kana maita jaire ntuko na inkarite na bo ana bau bakura Makena na ndi bangwirite no tubamwe babo ibathithite kigerio ana bakwa ibethirite bakita mbere na bathithite bwega ndikwambiria kukwata results na indagwatire result inya mbere au o muntu akandetera no mwore ondetera na ruatira ari na kanya ko udingira thimu ambiro ria performere na ingwiritwe kire ana 12 ibonare abo ibonderari form 4 mwaka muthiru kire ari bau bonde bara orinde bandeterete mantu jao ja form 4 wambere na B+. Bau bangi batantatu bena B nenya uria wari na kana na reformere imweterete andetera results no tuindo amuonerie bata ya gucoka skuru na nachokere na ana bana to bajuka jokirie no ntunande ana babe gwata B+ ko ikonania ati ni ana baba ume na ni ana bakwenda bongo kithomo ndetere ntura yetu ambere ndambiririe Kioru ndatakire aciari bao ndabaromba ana kuringana na uria ndonere environment guntugu gwetu Makena ikwithira kwina antu babingi bakumenya ome Kisii barabo tukethira majani kuma Nyambene gwetu ethira twina antu bonthe na ndi ana baba baraba ingi jaba day school ndonere kaba tubakeja tukwimwe kana ijire mbere tukaria mantu ja ari baba tikwithira bakaria atia
mwari omumero wengo kwanza uria akarini otwambiririe nontu bwa ndiguru ni twikite digital na iba utumira thimu iba utumira TV iba ike Facebook na biu bingi nyanti kumenya bimwe bionde na nda tweja mbere tuka chitana miturire imiega ya mwana mwari arafu kabaitana kwimenyera bakura menya bakayekuru nkabera wakura bwega ukamwekuru mwega no menye kumenyera njeku nkabera kurima wao compound yotega ina matunguru ina mpoka ina matoma bungenya na maua nkabera ukaumara na igwa ukaumara otwe gitunguru au ati na mpoka kabera mtu kari maira njewe mtu ka thera inyamwiri wa mutego kona nutheri na mtu nwe ubati kuthithia decision kana kuithuganiria ndabera future ryo na bagwirua bambira mantu jamwe bationa aba obera nkabera akuru ibabega ndakaini nthongi muno lakini gento kionde kine gitai yakyo na kwa barenda program bareta bangi bongwa bareta kera mtu otwe twina program kwa Mrs Burugu na tuitani inya turarugite cake turarugite mandansi ya mathongi tukarugite kamukimo ka green mami okwe nya tambonia kuruga kwarura nkima na gukanda mutu ndirabonia mantu jau jonde kwa ikuwa ngwiritwe muno gwitana mwana mwari tu ethira ari all round gutigira ati na kugwata kithomo nyomba ndene guntu kunde tugatwire inyamburi ciakwa iri au kabera gutujairwa uju ndachoka ndabaitana out to touch lives ndabera wakura wanene ano bati gutouch kana kuringithia muntu uwe ninde kenda nagwe maisha jaku jaeta mbere kurikanwa imurungu tuitwa una anko na bo tukaira tugaikiria ekuru baria bakuru tutindiri tugeta nja ya twana tungi twakwa tukabathambiria ndi baenda that program neta thira ya still ituku continue kana twitite na mbere makena muno na tawira aciari nontu twine ekuru babaingi na nja mtu wonde natega mubango jwankatha cietu natawira baba tegete ntukwa narua ni ntukinya bongo bena na bari bena twana tutwije ndene nja cia mpenda kwira aciari bonde ati ana babe to bari na ana bandaka bena bata muno mugongone jura jukeza kwa tega mwana ore aja imenjie murungu ukamutega aruoso wangania nonto Biblia ritwira murungu ombere muntu hai mungwanano jwawe kwa utega mwana oria wone imurungu ugutumikira kwa wona mwana oria ategwita na njeri njega ugwe take your time na mbere aciari bange boragia muntu ango ugutumite ukanso mwana okwa kana wariria mwana okwa tutigia mantu jau nonto mwana imugongo kwa imwana ngeta sibitari kidongo ngatiritwa indaktari okuma membi Kisumu na ntije na are umete tirito imware okuma kuraja kwa mwana unu okwa gachoka nkabera this time mwaka jojo rathirire ikurari na lot of teen pregnancies kana ana ba kugia neuma ria mapema atikinyitie uni ndenda kwira mero yonthe we are the mothers iba twiba mamitoire ana baba bathome bathithie maisha jao ni kenda jakagira na ijangwe mwari ontegete wero TV nendo kwira nomba kwithira nwogire mwana bo chute chumuthia kithomo kethago tigirire itakaire ugerie no thome kana gatigwenja wite skuru nonto ndiuga umakena ndina mwana nare atiti nare ora tekniko ya mitungu kana kau kakugia kana na gakurukite kari na B+ na igeti university lakini igetre kagia mwana ka give up na ndio ukajokia nda akamenta ango endo kwira thai karathiririe mitungu na gakuruka very well na ikaandikithai na kariuka kageta mbere na kuongera kithomo kwa o mtu wonde na agiteinya kugia mwana ate kuga ijumuthia ari no umugiemba batire ejire keep the child oike mwana na wite mbere na maisha yes
na muno kiri aciari muno kiri aciari nontu ogwe no thaira ukirungamira kigerio wi mwarimu ntiye nimbi ongwa yurite kenda twithira ati miru itu taro twina namba nene ya nabari bakwithira beneu kuringana na uria antwiritie nontu ndaigua mantu jau ingutwiria muno mbere aciari itwagire gukara nthi na ana batwikire iba mutandao ana iba mutandao kwa nkwaga ya ciao boragia na mutandao na batirwa bwega kwa ana iba twikire ba mutandao nontu twabagurire thimu inene tabs na twabekira wifi na ndi uti time kwa uti time nana number 2 bashita gensi na gensi itikira amantu za maingi kwa ndenda kuuga no batutu ngwa tukakuria gensi uti shortcut nakenda bakomba kuimenya na baimenya mantu za kedra jeza mega makena kwa ndi uria anko appeal kana anko uria aciari bonde bangwatie kumanja ndene kweta skuru alitani ba uchumia mono na kinya kanisene nontu inya kanisene aingo imbeta for mentorship ngetanga karanthi na youth tukaria na nkauma kanisene nka organize youth forum kanisene tugeta youth from kanisa ba ingi tuchirigirite na tukaria mantu jau na kira kine tumi itubathikire tukorego bapusa muntu ejana akauga ntera mami mukali sana fikira mwana umwe mashauri umuthikirite mbere itikumakania mantu yako irija thuki atia kana ija mega atia fikira mwana antoeta guchwa ushauri kana utethio ome nande ana aciere ango aria mantu ja aciere babe na baba agency please fikire ni ana uraba ukura nande te ubakura mbere wowe atubathikire na twabathikira tukomba kuba mawaidha ja mega je ni withiritwe mwarimu gwa kagita gaka nene ugwa ngo we na family ekwejukirio ntu bobu ngo ate gitara wambiririe nontu kwithira wireta ana bantu bangi njeku ugwa ngo ina ana na mukuru ntu bo wabuthithiria tena te ombire gutigira ati family eku ni kujukio ntu bobu ne ego support mbere ndikwambiria that program ndetrendera mukuru okwa ndina bata na program yu na ndamwereza imbio yongwa na ndamwiri nkoro kwa nkwigwa guserve murungu ntumukire murungu na njireu mukuru okwa muntu mukiru mono kathekere tugambira thithi oro kwigwa ni nkoro thingata nkoro eku ana bakwa bakarire otani my son Kome Aigong kurescue ana bara bagura wa ari marriages kwa aina etere aragwatana na antu bangi bara barescueaga na thithite criminology na internal security au gageta kuthithia ngugiria mami athithagi my daughter form 3 my daughter inya eta kugira bara bena physical challenge bari kunturetu akeja abo akambira mami ndienda nande tutachi kana turingithie kana gaka akabaitira nguo ciawe cionthe iria nyi aibanenkaira kwa family ekwa akarire kinyako ibo gwatira mono bangwatirite na agampeja ngari ambira jukia ngari izi itana ugwitite ngekira into byakwa bya munda ngekira nguo ku ngaeta ndukene nkagura ngeta na unkaringithia twana tutunde yes kiri program ye mimbi na tawenda kwithira ugitethirwa ni antu bangi kana nu withirite bugwatanire tene kuru bangi kana kungibagirio gwatania nawe gutigira ati no kumba kwithira ugikinyira antu babangi nande kimya kithuru indiraritie na ciere banture batatu ndabera beze tugwatania ngugi izi na ndabambira mami ugatonia na tugetira ndabera kwina mtu umwe wantethetie sana ugwitwa Spora Kinya mheshimiwa Said K iria ndamwirite mantu jaja na kamere in strongly na supportere jari undari na youth forum Said K no bagurire ranchira twarire na last week ambere ndenda kaire akan support kwina
kwina antu baba ingi ndi appeal kiribo mama ojo mama Safi Kairemia Honorable Kairemia ndienda tugwatanira na kwiro ndetete twaria ambira tukagwatanira nontu na igitwe ari pregnancy ni rampant kana ninge imono. Number 2 onde chair wa Athletics Kenya in South Imenti na vice wa Meru. Michetho ni gututethia gukavwana kwa right now ndetre tigania ndo thurania ari bang'anona twabatonya kiri camp ya athletics neiba kuthithia bwega mono orindi baire iba kwete certificate I mean passport cha kumara na ndi eu ne kureta aritwa baukana baukire sports bakatika mantu jara bakuthithagia ba concentrate ye kugia neiba kuona kugia kwina mbecha kugia igutumite baumare wow that is another way na twagwatanira na yes yo michetho ujo tugwita murega itugwatanirite awe Meru County ukuria ana na bauma na ara ki drugs baumekire mantu ja kugia mauja ja haraka twauga michetho nekirwe na ne gutangu gibwega mono kire mubango jojo akwithirite gwitithia na mbere mimbi ana bara wanyukire ba mbere ina baithirite bakinyite mwankira nandi bara wombire kwithirwo gita kire kurega gwita skuru mwanka beta skuru ni ariko bethirite bakinyite ndina gikeno mono no antu ana bara ba mbere baire bari university Dedan Kimathi umwe gakuthiria this year ungi second year na bangi by secondary schools ndina Hope Kangai wa Kithiro Nengaos uria ukuthithia bwega mono nontu ki science congress aretre mwanka national cia number 2 Kithiro Nengaos ndina ana 6 kwa bari secondary na bangi by university na bangi by college tiga uwo mora thiririe na ndina arandikirwe riu ana baba hinga bakeja gwaku kana na tabuthithagia gutigira ati mantu jara we wekire ndene ao jatiuma no ntubwa wendo buria kana umo kwithira turi amwe nabo mono ndindo kwira jana ndiri ukwijite umwe na ukario aja beta ba inga skuru bandetera results bena university bakaraba indingaira thimu bamburio rankwenderea bambira mamu ntumire karanchi nani kabatumira ambero ntumira na aru akasapa na inkuthithia bwega na ibandeta ira results kuringa thimu na pakeja ruthene kunkethia charutha ro turare apo ama na baka yugo bate kwenda gwita rimwe bamwenye turara apo Mrs Mburugu ithirite mwarimu wa kagita gaka nene muno na wethira ukithaniria na change ya kithomo kira kirari ya 844 na kikingi nandikire jire na ana bara baingi nonto wethirite gita nandi school ana bara baingi beja batira tu bena ngui kariure karinti ye wethirite ukirithete nonto itukonete muno iringwa mbica ankaga kira kinyanga theti na wetuma irana ngu kirasini kithomo kikira kirejire gikieru CBE ikithomo gikithongi mono nontu gikubaitana mantu ja wethire mantu ja wethire bravo mbotura na kwithira ndi mwarimu miaka iyo nde nontu oni nkana 2027 na igucokeria murungu nkana retire.com 2027 July nkethira nkianaga lakini John de Kimu twetete kurene ibeja baba ingi nyaba techikagurite bakena like bakeja bena ampara rukiri skuru bakeja bena ampara na mwana okona nago faint akagwa na omurie tha gwikia kunywite agakwira ari so mbita menya inyari mubuga eta kiondone ke Mrs Mburugu ukethira gantuku na ndamenyerie gukamata to cake to dance to twinto antoka kuongera kinya biscuit na ndi akarumu angeta kitchen na ari akundwa suru kwa mbitha ndi kino ke urago ukarika babo batena iratu kana interview binge uria tumba kuthithia rimwe na rimwe imbita caria mbitite Nairobi
kwa antu betu bakara Nairobi na ibendagia nguo icia second hand na iratu bitankabera biria bwatigari ari mpeni nkezabio nkabeta nkaba no ntutugiri murungwe tugutumikira. Yes, uno ntithagia ndeta ndona mwana na ngwewe nitambuki na imwana omwari ari tamigwete kamwita tugakuruka ka private room na kithe computer room uni kitene giakwa kirankaraira ndi mwarimu kitherwa kina ndigi kitha kina mbini sindano mbini irecetene tubini no ntukwire mwana kwina mo kugatwika ure mugwita umutumira ugwatie na kambini tu ukaseti bwega omwire ane na nde inkajukia nkakarandi nkamutumira ngwire akomba kuigwa free na kaigwa na ndi noete nyate gwete nguo ntumirite baba ingi maikyo ubona ndingi mbicha nabo utubu withagira bukaria atia withagiro mwarimu iracibia apa kana irwa kana withirite ugitana ariku ni untu tuonete muno ukawambanirite na nabani uni bithairwa ndi mwarimu wapa na inya junior CBC ekweja mbere ya arimu ba junior baandikwa no ndari mwarimu opo na inya thaizi no for example skuru yetu kire junior secondary ite arimu bekuru kana ba ladies nande inchuma gyange tono kenda make sure mwana ore anko mutega mwanke tambere bwega lakini nandi turareterwa lady teacher na ingwire twe nandi ndigwa ngoro kwetha uki na kinyana bara menya bambi ibakura bakamberia o tumantu twao o twao ana bau so twetha twena bithairwa ndi head of department ya guidance and counseling kwa beja kirini ka bakanso makena menya weja kwisiria na baba iro abatije mantu jatuma ochore ibaize weta baka grade 3 kake jatu akwire tabia mbaya ni kuthile kwa na ndi bete obaririe na bakare bwega na CBC nio ina mantu ja mengi muno ana iba kwenda kukara bake and karinjawa na ora CBE ni wira chinjirie tonandi CBE ora gwete ukura ni njega sana nontu ni kutuma mwana ora akomba kulima agriculture akarithia chungura ciawe ja ingi ndithitiaja akarithia tuguku twawe akachoka akamenya kulima tumiunda turia twa container kwa unyethera ina Nairobi akaomba kuanda skuma na ale fresh itina ndawa okay iwega njinti yena tewira asheri baraba tutagete ntukwa narua na kinyari mo baraba ithirite bugita bongo gigita riu yone ntu no bethirite begu support ke ngugira bethirite okedi bere mang ambe anchokeria arimu nkatho sana arimu iban supportete sana ibandeta ire nyangwe into kumanja bandetera iratu ambira kana karaga kwitu kuona gatina iratu babeta abakwa bakandetera ko ankubera bete mbere kinyanda retire ba bedro bage support ana bau na ku barombera na ku encourage na ku bateka bwega na ku bashare na kila mtu ena kiaga share nabo ashari inkuboria nkuruki bathikire ana bakagondoka ona mwana imakose ne nambe athikire nontu utekumenya mwana ore imbia gitirite ko kuthikira iku number 1 na athikira aigwa we muchiari atumba kuandu untubu na aigwa maruru na acho mtungi ete kanisa no acho reverend arie no eneje skuru acho mwarimu no eje kire oni komenta ana bana achiere ba kenda nande twita bwega na mbere atikiri ati komenta inya achiere riu ko bantu retu ibeje tukare amwemba mente bakure bwega achiere ba myakengana gwetengana achiere bara baguri ba tukumenya bayuguru inya na myaka 18 na mwanka ende mwanka myaka 30 koithate mbiru gikundi giakwa ke unity ndambiririe komenta achiere bakaribu ega nture twite mururu ari yes ibwega njeni ntobo twakagitaga kuna nkruki mwaka mweru kwithira na mubango bando cyo kwithira kiambiria program ya twana totuiji ntije munkira na ndio jukiti tungana mubango jo twana totuiji
so far no ndĩrambĩrĩirie rua December ethira ndina twĩje tutantatu na itũkwijaga aja weekend ino ntuirio gutina school tukucoka rĩngĩ bareja rukiri banywa breakfast bakeja ogoro twakarabo ngabaringeria kabera nontu njemwe ina twana 4 bana tutungi no tukwija na ngwiritwe mono itu. Okay, bwega ni ntu bangugira withirite ugita na mbere kwithokirita mimbi no ijane namba yaku ya thimu kiri mutoro kwenda kuretera mutujo choro akuretera ngo eta watu ana tu mbita kwa watu ana tu twina nindi nene nontu in fact batena mami wawa ateo na nyethe agwe na kwino athunguma atijaga twana tu na nindi nene mono tiko riria bararuga iragwire na ndi aria bakurare it's pathetic gute utekena wititio makena no ha ukwigwa njekwa urio kaigwa buru omba gutethia twana tu directly no eze tu nyanka muikia ageta agatethia twana tu ndina mubango uria tumba kubakira a kitchen at least bakona aria barugera barumwe bya kudabiria bakurumwe ni aturi inya aturi bako ibabega mono beta babona nakaba barumye bya kuria namba kwa ni 0724 779 504 hiyo ni namba kwa. Thank you wega nje ibaga ni ntuba kwithirwo gwatanite nani mubango ni jwa nkatha cietu ntukamutheja na aruanga kwendea gitari riega mwaka jujurite itharimo bia mwathani wite na mbere kwithirwo kia mwekuru nkatha utigire ati no gucienda mbere wi mwekuru no ciitikiria wi mwekuru ni kenda omba kwithirwo gita na mbere kwithirwo itethia nja yaku na kumikinyuki kinya ringi na gwita na mbere na nkuruki ukorirwa kuthithia ontu bara bugatigira ati nkoro eu yeku ni kugita kugwirwa ontu kontuko kenda nagwo karana gikeno magita jone nontu ogita gikeno utithira wino gogita ngugi ciaku ugaita ngugi ciaku mwaka juju 2026 ujuritwe gikeno gikingi ukojura ninya na tukethia twina nkatha nyingi ciekuru mwaka juju 2026 ngakwenda gitari rega nini waku makeno matiri ngikwira happy new year 2026. Mubango jwa nkatha cietu ukureteri ni Yetu Sacco. Yetu Sacco, your success, our pride. Eje ni Wero TV. Kampuni yetu ya Rhino Mabati igwithitie